ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Meghalaya kinong Northeast na do na Nagaland bat kuwi ngide ban tip ba NPP kalong kanong tliu ke BJP kalong kum ketua bon ban rai chaklia ingat perkat bahai kata NPP kam deso ke parti ka ba control dalade andre kala de bagi control lang mentang ka BJP ru ka joi mentala Ukertong MP ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala mentakas ngi ka hundro trek ulober ulawan menthap kerteng menikun yak election Lok Sabha ke Banselong haga khandai trek ubana yayong. Yu ba Pala la senran lang de kinong yalam ke MPCC bekenthop yu ba PNCM ba Manuel Badwar bekenthop langru yak long kemi kibede kinong tre ke Parti Congress. Habis kerana megala pathai khubor hadim ladap bantap kerteng Kaman Returning Officer ubedairu UDC ke East Khasi Hills District uloong kejing bam penjing kertong ke BJP ha Meghalaya kenlong kejing kerku ya ke Parti Congress namar ba ke BJP kelalit banyak trelang ber ke NPP kerba kenong tap vote ke Nature Congress. Syu ba Pala uloong kejing bambu kertong ke BJP kereba ke nyoben ya ke North East berkham tam ya ke Meghalaya namar ba kumbalong mental la yo i ba ke NPP ke Badhi ya ushabi ben kerwat ya ke BJP ber ke ni ke don ke AKA kejing tumu bersalendat. I, Sri Vincent H. Pala, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Thank you. Di ke BJP teka lalit bat ke NPP tanpa kinom sebut pat te kinwan ke Kongres. Na try ko mencwahi PE election ni ke by election ni kibehe ki lalit ke NPP tanpa ki voters pat la dei behe la ni berit kinlik kat sebakimon te katkum gaji sauto janga kini ki arlai sngi na Giant Hills na West Coast Hills wat cepo Garo Hills ro ngai phone ngai iba ki baboni ki kin phai sa ka Congress hoi ki NPP ro kin yoi kat ki VPP ro kin yoi ki UDP ro kin yoi de katkum gaji ngi janga ala ban bakla ro tamba baboni kisio jam kisio jan ba kini election kum bakalong menta ka compare ni election nama ka jing pendik haman ki jaka la de Assam la de kwe pat ki benta jong ka India ki bru ki pai ba ka Congress ka kam skam ka Congress ka kam satu ya ka sensyar ka kada tengah try ki babon bat ki bru jong ka BJP ru kermen ba kinwan phai chaga Congress kata ke sini chonga kadon ru ke jing sio diau ke jing si hapdeng ki leader jong ke BJP namar ke BJP kam sunyo ya ki North East ke jing bumbu kandidat jong ke BJP ke pen Ishai Kedar ba ke BJP ke neglect ya ke North East kamtam ya ke Meghalaya ke Nagaland Mizoram lai lada wat kandidat kimnot banbo kibai HC kene ki iba ki divide ejai using kibon ki party lada ki tlot lene ki claim ki bo kandidat bandon ka contact ban yo experience kinong trade ke BJP ko malong menta ka set kinong trade le jong bat ka jo ko poro ka neglect kamtam ya ke Meghalaya ka BJP ka sayo hado 10-15% ko vote share haki election ki prepare dengan try kinong Meghalaya kinong North East na do na Nagaland bat kuwi
ngide bantip ba NPP kalong kanong tliu ke BJP kalong kum ketua ban rai ki caklia ingat perkat bahai kata NPP kamde show ke parti ke ba kontrol dalade andre kala de bagi kontrolang mentah ka BJP ru ka johi mentah la kontrolang da ka NPP ya ka BJP kini ke baro ka don ka apa ka jima nama babale ba kat ka national party ka baladon ka base balai election MP haman le kisnem mentah kami le show kadon ker kalendat ke cingtmu jongki tila pan kata ini lade ka constitution ne ka siksidul ni kiwei ni perkat pa ki BJP ki bi start tengah try dan ni gila ban don ka jing agreement bat ki baik parti bakin kini gara jas baharu you never know tamba BJP will not go empty handed kan one big something kan one big the gibru jungi ngatrai one day can realize ka jing bom file jong ka BJP ka don ka ege chalenden habade ka kam niam habade ki kam ni he kong keres ni long very clear kino ki bakwa ban long kano kaniam u Hindu lado umon ban long Hindu ula u Kristen lado bakwa ban mani laga jong ka mani ula u Muslim ula bat ki kan pakimon very clear ka constitution jong India de tang ka congress ka perkat balong very clear ba kano ula ban mani kano ka jai niam yo don way are no Hindu le neo congress u balik mani ki niam ndai ban kantore ka kongres sementara ngadon hak ni parti hadin katu kat ni ngalik kelan sekoi kan yam lening akren kulmar kamde ka kongres bakren kulmar yo di individual kata ka jing yeper yo don iwei are individual u belong suppose nga ka ki kasi la dato uwei ni ki kasi ndai ban keno ya baro ki kasi lani kumba pi kini ki pot la dep yo don ki basam kiat ne yo don ki ba lek baklang ni man keno the entire kalong ke baklang la way are umi man ye keno pada entire community lani entire kaniam lani entire party kalau thai kata kam ya hap ka don ni ka jiong jong ki brio ka ba namar bangala dengan keren apa parlimen ngam ju circulate ngam ju ai ci social media ngam ju thok khabar henry kejuk ke pemerintah ke bangakren khilaf ban yo na website jong ke parlimen kalong digital mentah lado mentala san rusnem tengah try kita hi try dekilik kino gibru khilaf ban lik ya ke website jong ke parlimen ke bangakren ngalakren ke keten kesi ngalakren ke LP ngalakren ki surok ngalakren ki unemployment lakren pun ke ngalachim ngalakren ke suksedul berpunta terten kita ngatrai ikam jonga kin sejubab hakabadai ki skin kadon ke sisya namarba ndai mangaklen pendon kamha barbor ngiyo san crore haka chisnem ta ka first year ngiyo ka second year ngi klem yo ai ka third year na ka san crore ai tang ar crore te ka fourth year ai ka fifth year mantabat ai henry ka system change na ka normal manual bagi saya dokumen upai pisah DC office ki sa plate ki block bat kumta terter mentapat ka pisah ubo no hapo SBI ka recommendation kali lamba ka portal ka training ya ki MP lani ka training ya hapo DC office ka training hapo block ki klam ai temut manhakini kidang one training na po infal kidang sudah ke training ngatrai hadir ke election nga nagalang jonga ngala recommend but don ki bangam patla ban recommend don mar ka website don ki kam ting kam trikam na marba kidang sedang ka long hi ka technology ka change te ka don ki jingwit ha ka website jong ki kam dei banga klem pendon kam ha nre ngatrai ha bangalek keleng di report pengawan yang ini ke MP kino ki skin bengi ai ki saiwan inquire ki CBI leni ki wei pat ki MP ngangalik keleng ke India ban blik ke kumno ki wei ki MP ki penon kami ki skin ha bagi ai ke report ngai berbori ngai ki skin ngaklam penon kam bakla ngap penon kam hok abangalik keleng ki snong ki ong ba menswangi pat yo sio ta ke MP skin mentala yo tengah try kata juga ong penon kam hok kadai ke jingsiau bakla jong kat tu kat ni namar baki klem ai na Delhi bat ka juga poru ki pendik hakane ka tam ke pemerintah te
kelempat yok draw kibru yak bisa tang kendiat ro namar ba kalawan ko ko dokondok kala aslam no ka teknologi jongki kata ke jing tengasio si ki perlok namar ki ka hok jong kibru kamde ki bisa jonga ringam la le namar ba borbor ngakam kloy ka MP scheme tekene ka jing all over India lade Raja Sabha ro gajo Lok Sabha ro gajo all over India lade kene kamde tayina phi ka MLA election ka pher na ka MP election ka MLA election nga file nomination apo organized thing lai panai nga klem yo por ban canvas sakawero baki phet baro na party nga habi canvas ki perlok ro na mare kaleng te dal asdang dir ki khasi jantia jongi kilong ki klain ba ka pular mut ka commitment jongi ka klain bai ba kila le bai ba kila ya canvas kila asdang canvas ban phai biang ka ban ki bahiyeng ngasem ki perlok perjor jongaro ki klem kersan yang ka last election namar babli nga asdang slam pala namar nga klemut banile MLA tang ba ki ya phet ki MLA nangi temban se ban maintain ya party te ngaklem la ban job ka ti sisa ngaklem la ban job andre ka we ka daw kamde ba ki brio kim senia lekin e inde ba kolong ta ka de ka jing sedang slam palat jonga kata ka we ka daw confident ko ba sai long na confident ni namar ba aswaban tep nomination ni lawan keleng-keleng ki perlu jonga jongi ba pencengan jongi ba rang bat ki samla ki bala tri keleng kini election ka itnat namar ba borok-borok ki klaim ka last election ka compare bat kini election menta borok-borok ki klaim ka real election kan sedang hadin ka scrutiny hadin ba file nomination ki beriu kini elek kini tray namar ka real election mood kan sedang nado la shine la sisi te pangalik keleng-keleng asio ba kabiang